Astagfirullahaladzim, bancang korban. Ya Allah. Dalamnya Pak As rubuh. Astagfirullahaladzim, bancang korban. Ya Allah. Dalamnya Pak As rubuh. Sini ya, ya. Laptop puring soalnya. Keadaan toko nih sampai koyo ngene. Buanter tenan iki mau. Ya Allah ya Rahman, kayak pecah kabel loh. Ya Allah. Mbak Anam pasti istirahat yo. Jadinya sama tepukan susu loh Mbak. Keadaan toko nih sampai koyo ngene. Buanter tenan iki mau.